Father and the team of Watega, on behalf of myself, I want to say Ndiamono for allowing me Okwana before Abagalivandi Batara Kwana. Ekiagerera siendengo karamono other than you senator. Ono mambigo na rumalingi. Namu yoko chanje kwa atendiga ndwa wono naro kongochia. Mumrana ale to wuchi obokonero kurugusifuna. No mochi komurichera mbara mama eto na to kunya kwa evereje. La kimonya vere. Number 2. Iga Injero iboruane makomoke no ara ali umongi na kremensia mugasiro muswatu wonyego nero kubwati mama engarana ibole tunare kwenda gusinkira 3 zajindo maite bandi mura muri kumanya inagira nja kubolire michi wano mongi na gaga ntomere na mayanti tuacho kremensia nacho korage rono ne tuikibere Titole rusa muchio lengo mugare no kwale kunyora kindi kiri gusono. Now father lero gaki esenge njo ningo sigete na nenje no mu Catholic lero tindugo kwana siasa ambi tiambo ane siasa ni yero ka gusono. Number 1 na tomiruga na bagaka babiri wale omoga akoro ku Fred Okengo Matiang'i okoliyo bugambi bwa Kenya. Report yaye ngotigarando mubungo ino omumurabirundu. Number 2 na tomirugocha no mugaka machogu. Report yaye na ile omubungo ino ngo birundu. Na ije ne tomirugocha. Na ije report yana na leta na familia yaye